салом алейкум дӯстони азиз. хуб имрӯз мо тасмим гирифтем ки як плейлисти нав созем, практика PHP. инҷа мо практика JavaScript сохтем дар канал ва практика JavaScript сохтем, практика PHP ҳам месозем. хуб ман фикр кардам ки бояд дар дарс озод бошем. барои ҳамин ин видео касоне ки ин видеоро метавонанд бигзаранд ки ё ин ки ин плейлиста ки аллакай PHP-ро основаша медонанд, хати HTML, CSS. мо инҷа курси PHP дорем, асосиёи PHP 7 ва MySQL. ҳозираша 6 урок тайёр карда партагим, оянда оҳиста-оҳиста добавид кардан мегирем. барои ҳамин аввал ки курса гузаштаен тамом кардем, баъдан курси практика PHP-ро сар кунем ки инҷа мо қисм када инҷа мо дарс надорем, яъне ки шумо парпарияд қад намегзарем, кадомеша ки метавонед гузаштан гирем. барои ҳамин ин практически коро мегзара, як дарс ва дарсо номератсия надоранд ки дарси якум боша, дуюм боша, сеюм боша, фарқ надорад кадомеша ки бигзарем. иноша ин курси HTML, PHP ва CSS инора парпарияд қад бигзарем, яъне якум дарс, дуюм дарс, сеюм дарс. хуб мегзарем ба дарс. ин дарс мо ба нақша гирифтем ки яъне ҷадвал созем. мана ин хел ҷадвал месозем. якта рӯзи душанбе менависонем, дуюмушта рӯзи сешанбе, чоршанбе ҳам хел. ба инҷа соатҳои дарсиро мебарам. мисол дарси асосҳои PHP, мисол муаллимаш кияй, соати чанда сар мешавад, яъне ки ҷадвали дарсӣ барои донишгоҳ ёки мактабҳо фарқ надорад. ина мо дар база даних месозем ва дар HTML бароварда нишонаш метиҳем. барои ҳамин бисёр гап намезанем, сразу мегзарем ба дарс. база данихта PHP ма админ да медароед. мана инҷа вақти дар омада инҷа база даних саздать мекунем. масалан база даних ман саздать мекунам, аммо ман номи каналма мегирам, аммо TG мегирам, саздатш мекунем. тамом. мана саздать кардам базара, бояд таблицаи дигар саздать мекунам. масалан номи таблицаро мегирам ҷадвал, баъдан строкаш яъне катакчоша 6 мегирем, выполнять мекунем. хуб якумаш меояд ID, дуюмаш меояд ин ҳафта, сеюмаш меояд фан, чорумаш меояд соат, баъд номи устод, баъд аудитория. якумаш ID int меояд меиста, фақат инҷаша ҳафта инкремент мекунем, галочкаша мемонем ва выполнять мекунем, ягомаша тағйир наметиҳем. хуб дуюмаш ин номи ҳафтаи мо номератсия меояд, яке душанбе якум як меояд, сешанбе ду меояд, чоршанбе чор, ҳамин хел. барои ҳамин ин int меиста. сеюмаш фан варчар мегирем, яъне 255 та яъне ҳарф мегира. хуб соат, яъне соат дарси аз соати 12 сар мешавад то соати 1 мин хел гирифта, инашам ба мисли ҳамон полия. номи устодам варчар меояд 255 қати ва аудитория int меояд, яъне ки 100 чанд, аудитория 200 чанд, аудитория 5, аудитория 6 гуфтам хел аудиторияам рақамаки меояд, барои ҳамин int меиста. хуб тамом, сахранид мекунем. намо ҷадвалмон аллакай сохтем. якта запис добавидш мекунем, вставид мекунем. мана инҷа запис добавид мекунем. масалан рӯзи якум ин рӯзи душанбе аст. дуюм фани мо чия? фани мо масалан PHP. сеюм соати дарсӣ масалан аз соати 12 сар мешавад, 12:00 то чанда мегирем, то яга масалан 13:00. боз ҳаст мисол номи устодам мегирем Абдуллоев Самад. хуб далши аудитория мо аудитория мегирем 120. боз як записи дигаам добавид мекунем, ҳафтаи ду яъне сешанберо добавид мекунем. баъд инҷа фанмон масалан мешавад HTML ёки графикаи дастгоҳӣ менависонем. хуб далши соат, масалан иша соатша мекунем аз соати 1
از ساعت 1:00 تا ساعت 2 2:00 تقریبا هم خیلیش میگیریم. دالشی نامی استاد میگیریم روز انگلیسی شد دالشی اودیتوریایی 134 مقصد میگیریم و پالنیاد میکنیم. من علاقه مود запис در روی خطمون دبایت کردیم که این یک یعنی معنای روز دوشنبه را داره و اینش باشد روی معنای روزی سه شنبه را. خب تمام مود درس دبایت کردیم. اینجا وضعی چی نیست، میگذاریم در ریاضیات کردن PHP. خب اینجا پروستو یا ایندکس خالی داریم و پن سرور قطعی شدگی. من اینجا لیسون PHP را در براوزر اکنون ما پادکلچاد میکنیم. سامی اول سامی گلاونینگ بیم هم اساسی ما در بابا زدانی پادکلچاد میکنیم یعنی فعال میکنیم. خب این ما بویوری کانستانت پادکلچاد میکنیم. دفینه می نویسونیم. یکمش یعنی کانستانت همو میسازیم، کانستانت خواست من نامش خواست میمونم و دویمش این میشود این لوکال باز هم خیلی 4 تا کپیروات کده استاید میکنیم. دویمش میشود یوزر، بعد پاسورد پاس من نام شده میمونم. شما دیل خود نام میتونید که همینجا بمونید. خب چهارمش این دبه بعد کلچاد میکنیم. بعضی ما اما تیجی نام داشت، پارول نداشتیم. وقتی در مایسکویل در اومدن در روت می نویسوندیم یعنی که استفاده برنده ما روت هستیم. روت و یعنی خواستی لوکال خواست قطعی یعنی با کامپیوتر خدمت کار کسیم. خب آن اکنون باز دادن خدا پادکلچاد میکنیم با یک تغییر بنده کانکت بعدا مخصوص فونکسیایی است در مایسکویل پادکلچاد میکنیم. مای اس کیولی کانکت من این قطعی ما پادکلچاد میکنیم مایسکویل کانکت. بعدا دایجا نامی خواست مونه میگیم. بعدش یوزر یعنی کانستانتو را می نویسیم دایجا. پس دب تمام سخرانید. یک بار براوزر دا میبینیم که ما یکم جدا خطا نکرده باشیم. من یکم جدا شیپکه نکرده ایم، یکم خطاگی نمیتیه. خب دالشی میریم. دالشی چی کار میکنیم؟ دالشی ما یک таблица باید بسازیم. برای همین من таблица را دیزاینش через بوتسترپ میتونم. پروستو میداریم اینجا найди یا اینکه خیلی می نویسیم саздать таблица на bootstrap. بعدا با سایت بوتسترپ داریم bootstrap 4. خب من اینجا таблица نمودای таблица گفتگی های یا اینکه افیциальний سایت خودش رو می‌داریم bootstrap 14. خب اینجا میریم. من یک چند نمودای таблица در اینجا برآوردگی های. من این خیلی ابیشترین таблицаش من میگیرم. اینجا پروستو کپی رو میکنیم. کد HTML پروستوی پایوندا вставить میکنیم. Что-то нашит копировка. Копировать чон корнаки се значит ручной хай мекнемш. خب من копировать карда дайҷа вставить кардам ҳамаён кодои HTML.
خب دالشی میریم. دالشی باید بوسترافت پادکلچات کنیم برای کار کردنش. من افیشیال سایت خودش دادم اومدیم و اینجا CSS شا گرفته پول کپیرات کرده پادکلچات میکنیم. اگر شما اینترنت نداشته باشید میتونین که اول کنیم. اینترنت نداشته باشین میتونین که سکچات کنیم بوسترافت через اینترنت پادکلچات کنیم. من اینجا через اینترنت پادکلچات کردم بوسترافت CSS. من اینجا ابنوید میکنیم و تبلیسه هم پیدا میشه. من تبلیسه مو علاقه پیدا شد. فقط یک استیلش میتیم اینجا که رزمیرش درازی بند نشوه. width ویز مساد 700 پیکسلش بدیم کفایه. یا اینکه 500 تا میتیمش. خب مرجینگ مرجین یعنی توپ از سینیم بالا 50 پیکسل پرته و این طرفش اوتو شود. یعنی اتوماتیک از سین بالاش 50 پیکسل سین پایان میآید و میونش من این خیل میشه 50 پیکسل از این بالا پایانش خیل. من این خیل تبلیță ما ساختیم. علاقه ما در باز دانشمون نگم زبط رو آوردیم. بله ده زبط علاقه در آوردگیم. ما باید یک کار کنیم که همین زبط را گرفته در اینجا گذاریم. این چه خیل میکنیم. مثلا فونکسیا میسازیم. فونکسیا فونکسیون اناکنون فونکسیای مونده کانکتا میگیریم. کانکتا میگیریم در اینجا میگذاریم. وقتی کانکتا گذاشتیم ما می نویسونیم کوئری به تغییر بنده کوئری میسازیم یا اینکه شما دل خود میتونید بنویسونید. تغییر بنده کوئری در ما MySQL کوئری را پادکلچات میکنیم. این فونکسیا یعنی معلومات از таблица میاد و دو پارامتر یا свойства بگیم داره. یکم پارامترش در ما کانکتا پادکلچات میکنیم یعنی معلومات از باز دانش. دویم پارامترش در یعنی سلکتا میگیریم. یعنی چیکار ما باید با همین باز دانش بکنیم. ما باز اونها ما میگیریم و میگیم باید با همین چیکار کنیم. مثلا من میگم که select بگیر همه روی خطا from از همون جایی که tablится من خیلی نخونکو میمونن یا بالا را میشکنم خیلی نخونکو میشه. خب همون جایی که tablitsش tablitsa را ما چی مونده بودیم؟ جدول نامش مونده بودیم. جدول نامش جدول است. تمام. خب دالشی میریم. دالشی چیکار میکنیم؟ دالشی یک تغییر بنده میسازیم. یک ماسیف میسازیم بخشش. ما ماسیف پستوی ماسیف میسازیم یعنی ماسیف خالی. بعدا سیکل میسازیم و سیکلی وایل میسازیم. در اینجا ما میگیم رو تغییر بنده رو میسازیم و میگیم همون جایی که رو تو MySQL اینجا خطا کردیم. MySQL fetch array یعنی ما میگیم که اینجا کوئری را یعنی میمونیم در جای
бинен инҷа чӣ мешавад. хуб мо сикл месозем, мегем ки то замоне ки дар тағйирёбандаи root яъне bt чира mysql fetch array, яъне дар базаи мо чанд таблицае ки мо дорем дар ҳамуҷа, яъне дар мана ин таблица чанд та записки аст, то бучидани ҳамира яъне сикл кор кардан гир, яъне такрор кардан гир ва чикор ки вақте такрор кардӣ мегем переменнаи дар тейбли мо дар тейбли мо яъне ҳамун рова чизе ки аз база данех гирифтӣ дар ҳамин сахранид ки. хуб вақти сахранид кард, мо як доф print r мекунем, мебинем print r тейбла менависонем, мебинем ки тейбл дар дарунаш чӣ дорад. барои нишон додани ҳозир дар ин ҳолат ягон чиз нишон намедиҳад, мана ҳичи нишон намедиҳад, бояд функсияро мо файрод кунем. барои ҳамин функсияи мо ном надорад, ман номаш менависонам, масалан номаша менависем ки табле, масалан хел номи калон, ҳарфои калон қатъи ман менависемаш ва дар инҷа файродш мекунем. дар ин ҳолат бинем ки чӣ метиҳад. мана массив дод, яъне ки ман инҷа массиви нолевой дод, боз омадагӣ мана инҷа массиви дуюми мо, яъне дута баъзада мо дута таблица ки доштем, ҳар таблицара чиёша баровард, яъне элементоша баровард. мо массива дар дарсҳои чимон гуфта мегзарем иншоалло. дар курси мана ин курси PHP монда. хуб вақте ина сохтем, бинем чӣ мекунем далши. print r дига дар кор нест, мо ягон ошибка накардаем, ҳама чиз туғри кор кардестай. ана акнун кор бо таблицамон мекунем. таблицада чӣ хел кор мекунем? Просто менависем эчо ду нохунака, мо дар инҷа тегҳои html мемонем. ман просто ира копировать мекунам, аз инҷа мегирем, дар дуруни эчо мегзорем, мишкара чархакша биҷиқен ва ҷиқида сар натен, ин хел рӯйхат месозем. хеле ки ози ман кадестам. якум инҷа мо просто аломати ана хел аломат мемонем. дуюм мо чӣ меояд? яъне ки ном ё ин ки соати дарси, яъне баъдан номи устод, ё ин ки номи устода охирда мемонем, фан мемонем, фан. сеюмушда мегирем номи устод, боз яктаи дигарам дохил мекунем, иша мемонем шумо метонен бустраф қатъи насозен таблицатуна, метонен дига чиз қатъи созен. барое ки ман бустраф мана ин хел чизо дора, шояд нафаҳмед, камтар хато кунем. хуб далши аудитория. мана ин хел аудитория кардем, боз эчо мекунем поёнда, яктаи дигарам эчо мекунем, эчо қавсои як нохунака, боз поёни мана инҷа тебоди ки дидем, ҳардиина гирифта мегзорем. ман ин кодора дар таги видео ссилкаша мемонам, шумо медонед кодои мара скачат мекунед, як бор аз назар мегзаронем. ино дига ҳамаш лишниян, дар кор намешаванд ва фақат наи тебодира гирифта дар болои ин мемонем. дар инҷа эчода акнун бинем чӣ мешавад.
ما تبلیس اون ساختیم. من این یک تاشا گرفته در این اینجا میمونیم، میگذاریم، کامنتاریش میکنیم یا اینکه آزیرش را کپی را واتش میکنیم یاش در کار نیست. بینین چی میتیه. وقتی ما فونکسیا را فریاد کردیم در اینجا من تبلیسه ما داد، یعنی که روی خطایی که راستش نیستن اوناشا ما چرز سیکل میکنیم. چرز سیکل نه، چرز البته چرز سیکل بخشیش. خب چرز سیکل چیکار میکنیم؟ چرز سیکل ما در اینجا میگیم باید ما هر یک تیرمونه در اینجا دباوید کنیم. مثلا میگیم فور سیکل فور می نویسونیم، میگیم آی خورد نه آی نول، میگیم آی خورد از کاونت این یک فونکسیایی است که حساب میکنه که چند تا زبط در باز دانش هست. یعنی باز دانش ما در معنای تیبل، برای همین ما می نویسونیم تیبل. اینجا ما ماسیف داریم که ماسیف ما را نگاه میکنه که چند قدره. بعد همه کار را کردن با میمونیم که آی پلس پلس دلار آی پلس پلس. خب تمام ما سیکل ما ساختیم. اکنون در اینجا باید ما وستاوید کنیم و من این خیلی روی خط ما باید وستاوید کنیم. در اینجا چه خیلی وستاوید میکنیم؟ میگیم که تا زمانی که تبلیس زبسش بود چیده بود شوه، مثلا میاد یک تا دو تا بود میشه ولکه برای که دو زبس داریم. اگر 10 تا 15 تا فن باشه مثلا میاد 1 2 3 4 5 تا هم 10 15 تا فن هم میاد کار میکنه. اکنون در اینجا میگیم اچو میکنیم، می نویسونیم تره یا اینکه پروستو کپی را واد میکنیم همینه در اینجا استاوید میکنیم. ما در اینجا که استاوید کردیم در این حالت بینین چی میمرو را. در این حالت ما از روچنوی می نویسمش. اینجا مثلا یک می نویسم ساعتی درسی، مثلا ساعتی 12:00 مثلا من خیلیش میکنم فنی PHP. دالشی نامی استاد هم میمونیم مثلا FFF هم خیلی میکنیمش. اودیتوریای چند مثلا اودیتوریای 100 101 یکی. خب دالشی در براوزر میبینیم چی میتیه. من دو تا زبس برآورد و این نوع چیزایی که ما مونده ایم، یعنی ما در باز دانش مون دو تا زبس داریم. در اینجا دو بار سیکل اومد و همین چیزای ما را مونده. انک باید ما کاری کنیم که این از نچینه نوشتگی ما را یعنی که از باز دانش بگیره و در اینجا بیاره پتپریت که بمونه. برای این کار ما می نویسونیم در ساعت، یعنی ساعت ما میگیم که تیبل. اول کانکاتناتسیا روسی قطعی میگن، تاجیک قطعی من نمیدونم، من خیلی کانکاتناتسیا میسازیم. بعد می نویسونیم تیبل. تیبل که نویسوندیم این ماسیفای، برای همین ما ماسیفا در کورس‌های بعدیمون انشاءالله میفهمونیم. یکمش میگیریم یعنی آی بیویا 1 2 3 4 5 6. دوم یعنی این اساسیتیونی ماسیفای دو تا راه میگیریم. دوم میگیم که اینجا ساعت کی است، ما می نویسونیم ساعت فقط که در دو ناخونکه. خب باز همین نمود دیگراش هم میمونه. من این خیلی دیگراش هم که مونده. اینش چی بود؟ اینش فن بود، یعنی که ما فن داریم. فن دیگرش نامی استاد ما نام مونده بودیم با فکرم نام. سیمش اودیتوریا را ما اود کردیم. اود سخرانید میکنیم یک بار میبینیم. من چخلی که میبینین برآمد.
من درس PHP ساعت 12 سر می شود و فنی کدام فنی PHP ای نامی استاد که عبدالله سمد و اودیتوریای چنده اودیتوریای 220. اگر ما اگر یکم تغییرات دادنی باشه میتونیم اینجا تغییراتش بدیم. مثلا اودیتوریای 10 میمونیمش. پس خیلی کردیم ببینید که اینجا ازمین میشه، یعنی تغییر میشه 10 میشه. من اینجا ببینید که یک نشون داده. باید این اتوماتیکی 1 2 3 4 5 6 هم خیلی گیره. برای این ما خیلی میکنیم جای این ده آیا میمونیم، مقصد کانکاتناسیا میمونیم. کانکاتناسیا من اینه کانکاتناسیا میگن دتا سلش و دتا نقطه در اینجا میمونیم آیا، یعنی که هر یک برج کردن ده آیا حساب کنم. در این حالت ببینید 0 1 2 3 این خیلی نیوداب نیست، باید از یک حساب کنم. برای از یک حساب کردنش ما فقط اینجا یک تغییر بنده n میسازیم. مثلا من یک تغییر بنده n میسازم، برابر میکنم، میگم که i $i جمعش که یعنی تیپ ماتماتیکی جمع که یک جمع که یعنی 0 در بالای 0 1 میمونه، این 1 میشود. در بالای دویم برد آمدن در بالای یک دیگه میمونه 2 میشود. در بالای یک دیگه میمونه 3 میشود. یعنی هم خیلی در همین تغییر بنده بخشیدن میگیره. در این تغییر بنده باشد در اینجا میبرارش. در این حالت باشد من 1 2 3 4 5 6 خیلی رفتن میگیره. انا که باید ما کاری کنیم که جا روزی دوشنبه بنویسونم، یعنی که درسای روز دوشنبه سه شنبه گفتم خیلی خب. برای این ما اونجا من خیلی چی داریم، یک تا یک کپی رو میکنیم. این خیاد رای یعنی таблицаи ما را بالاش در یک تا دیگه میسازیم. اینوش در کار نیستن، فقط هم قدرش در کاره. ما همینجا میگیم که age 1 میسازیم. نو age 1 کلانتره، برای همین age 3 سازیم. شرifti بالی من خورده کانکاتناسیا میمونیم. در اینجا باشد من یا که کانکاتناسیا لوچی نمونیم، میسیم دوشنبه. من وقتی موندیم سخرانید میکنیم یا پراورکا میکنیم. من اینجا دوشنبه را اینجا برآورد که جای خطا کردیم، یا اینکه همین таблица دا لوچی خطا کردیم. من اینجا یک تا دیگه هم خیلی در میمونیم. باید شما علاقه از درسای HTML گذشتگی باشین و گذشتگی باشین таблица را با خوبی از اودش میبرویم. برای که این HTML باید ایرا از اودش بروین ابیزاتیلی. اینجا نشده استای من استاپ میگیرم، میام باز میگذاریم درس. من آواز علاقه 37 نوچید که ما تیما را گذاشتیم، برای هم خطی سرک میگذاریم. خطاگیر من یافتم، من ایرا باید اینجا کپی رو کنیم بمونیم و در داخل این ایجاگ مونه یعنی که میگذاریم. من این خیلی میگذاریم، فقط ایج 3 کم تر کلونه، ایج 5 میکنیم برای که شریفتش کم تر کلون تر که. من در این حالت باشد خیلی که میبینین من اینجا دوشنبه یعنی که میبرای یعنی که روزی دوشنبه. اما یک چیز دیگر اینجا ما یک داریم، این درس روز دوشنبه دوش باشه روز سه شنبه. برای همین باید ما کاری کنیم که بگیم که روز درسای روز سه شنبه را در این نبره، فقط روز دوشنبه را بره. برای این چیکار میکنیم؟ برای ما فونکسیامون در فونکسیامون یک تغییر بنده میتیم و این تغییر بنده مقصد هفته تغییر بنده هفته میتیم. باز یک تغییر بنده دیگر از پیشش میتیم، تغییر بنده مثلا تکست. دو تغییر بنده میدیم. من تکست چیکار میکنیم؟ تکست هم میگیریم، اینجا استاید میکنیم. حاضر شما میبینید که این پارامترها برای چی اند در فونکسیون. اینجا که استاید کردیم کانکاتناسیا میکنیم. خب من این هفتهش چیکار میکنیم؟ هفتهش باشد میگیریم در سلکت و اینجا یک فرمون دیگر می نویسونیم. فرمونی من این خیلی
یعنی بگیر از таблицаи ҷадвал гуфтесем ва ҳамон записш ро ки ҳафта тағйир яъне ки полияи ҳафташ полия меган строка меган тоҷики қад ман намедонам руси қад полияи ҳафта баробари чӣ бошад баробари яъне баробари ҳафтаи мо бошад мана ин ҳафта ҳамун записиро бигӣ ки баробари ҳамин ҳафтаи мо бошад яъне хуб ин ҳафтаи мо чия ҳозир ман инашам мефаҳмонам мана вақт сохранид мекунем биненаку мо вақти функсиямона файрод кардем поёнда якум параметрш мо чӣ доштем якум параметрш мо текст доштем мана инҷа менависонем ин рӯзу чия мо мехоҳем дарси рӯзи душанберо бирорем менависем душанбе ин автоматӣ ин душанбе тоғри ин автоматӣ аз инҷа гирифта меояд дар инҷа ставид мекунам ва ҳафташ бошад ҳафтаи чандум мегем бирор яъне ҳафтаи якума ҳамон записиша бигӯ ки ҳафтаи якум бошад як менависонем дар ин ҳолат бинед чӣ метиҳам мана фақат рӯзи душанберо баровард бо метавонем ки мо ҳамин хел копировать карда ҳафта бимонем 2 3 4 5 6 7 яъне ки ҳафта менависонем 2 3 4 5 6 6 7 ҳафтумш мешавад нуайнаиш мешавад сешанбе наш мешавад чоршанбе панҷшанбе ҷумъа шанбе яш мешавад якшанбе ё ин ки лучи якшанбеша наменависем барои якшанбе дарс нестае ку хуб тамом мо хел ки нависондем бинед чӣ метиҳад результат мана рӯзи сешанбе дарс доштем графикаи дастгирии вай Саидов Наврӯз як дақиқа ман таблицаро дароз кунам барои ки кӯтоҳи баъди 500 не 700ш мекунем мана мо рӯзи сешанбе дарс дорем яъне Саидов Наврӯз даровардаги ва рӯзҳои чоршанбе панҷшанбе ягон дарс надорем барои ҳамқа ҳичи неста яъне холиян барои ҳамин инҷа мо метавонем ки бо добавит кунем метавонем ки рӯзи графика Саидов Наврӯза дар рӯзи масалан чоршанбе ё ки панҷшанбе дар мисол ё ки ҷумъа дар бимонем мана инҷа вақти панҷш кардем панҷи мо чӣ буд мана панҷи моҳи ҷумъа буд яъне ки рафт дарси Саидов Наврӯз аудитория 303 дар рӯзи ҷумъа шид яъне мо метавонем ҳамин хел дар база даних чӣ записе ки дохил кунем дохил кардан гирем мана инҷа вставит кардан гирем дар рӯзҳои дарсира ва инҷа добавит чидан мегира яъне ки ҳамин хеле ки мебинед ҳамин хел яъне добавит чидан мегира дар инҷа дигар чизе ки намонд мана ин маълума ки текста яъне тексти мана аз инҷа мегира якум параметр через аз инҷа ва дуюмаш ҳафта ки дар инҷа мо номератсия мемонем агар инҷа мо ягон чизи дигар лиш немонем яъне дар ин ҳолат хатогӣ метиҳад хуб ин буд дарси мо бо барои ина улучшид кардан яъне бақувват кардан через HTML ягон инпут монӣ бинависонӣ уша бо метавонед хитон риёзият кунед ягон фикр кунед ин дарси мо тақрибан 34 минут рафт камтар вақтш зиёдтар рафт хуб касое ки то охира дарса гӯш кардан ташаккур ба диққататон ва умедворам ки аз ин чиз шумо хела боомӯзед хай то дарси дигар дар паноҳи худо ва як чиза бугумтон ки мо инҷа группада 74 нафар шидем метавонед ки дар группаи вайбер дорем инҷа группа активния доим одамош метавонед ягон саволотон пайдо шид бинависед ва аз инҷа саволотонро пайдо кунед итак бо аз дар одноклассикам группа дорем муда камтарак медороем ва дар вайбер ин группада зиёдтар медороем хуб
این به درسی امروزه ما. تا درس‌های دیگر در پناه خدا خیر.